i mai la salo sina vai a taoti se moni lama seoli pea e ale tamau ainga mau ufale mananaya se avera amo wa o salamo faya o mamoli mau e le ola e fa amau so a telefon isi não le feo i ma fetsang isi o tau malo soi fuapea se oli e moni lea se apera amor e tasi lava lo tamanao awina tu se silo uainga olo oya yo so ito alima elongo ya tu aile ne tala ne ifado fo ila to uma se avera amor so dia baya lo tamanao faya o mamoli mau e ele ola e fa amau so a telefon isi non le feo i ma fetsang isi o tau malo soi fuapea se oli e moni lea faya o mamoli mau e ele ola e fa amau so a telefon isi non le feo i ma fetsang isi o tau malo soi fuapea se oli e moni lea faya o mamoli mau e ele ola e fa amau so a telefon isi non le feo i ma fetsang isi o tau malo soi fuapea se oli e moni lea o tau malo soi fuapea se oli e moni lea Ia, iale sof man manol tanto di faulo isquiso le ale calcia o te fatalo fatuai pa i maulunga so tanto atunu i ona vaenga tofi SS ia me se fotapo inga mau tu ama tua me se la fainga nuenga ia talofa foi pulenga sungal fatonu ia kaele preta ia me se foi sungal toina
ia le tino ia tu semala no nei tau ia le tua ia me se ia na wa no ma to fatas fo nei tau ia le tua ia o le fa so fo i me le fiona le tua ia le ta tu vo po le se fe a mo le tua mo oi ma o fo nei vai ngole o le aso se o tato talo le di fa ftai tele lava le po le fa so fu ala o fio ma to vola un faina e fango ma to ne aso faina to men ma to vola man malosi ya tu ina tu fa so vai e valea le a to le ona ai sa no o ya ngang pa ia ana le upu na tia vai o tangata fa do le mana lo fina ngalo ia le fe au ta uno ma to fa longo ma sta ia ne as e ta pena i ma to fa le nganga fa ni lo fionga ono lo la swafa Yesu amen oli tu sila mo sin tatu fa malo sin le taiao ya ole luka no ta subono ole tala masani peyo fe awia wa no foilo i ayu fina ngalo wa mala malama mai tato ate do o se auna na me de tu e lo to ne ya taiao e te tau ono to e fono ya le rata tu to yo pel fe ya le tala le ai ya la salo ya me se foi no mawa salo no wa le to fi falon o ya u masani do falon ya ai ono sa ya mo sin te mi se to e fa mana tu tasi me ya po le ase taua ya le a fa tawina le fionga le tua le so riva fa ngata to su tasi a fong mele po le tua tas tangata ma wa ofu pauli ma le ieva vai ua tali le leia lava ia so uma o le tas tangata mativa fo ia ngoi ala salo ua taatia i lono faitotoa ua lilo il papala ua mana o tele ia ai momoi mea na pa ifo le lao ai le maua a wo mai uri ua eto no papala wo fo i ina oti le tangata mativa ona vea leo ia angelu ni fata wa pero amo wo ti fo le maua ua tanu ua SEOLI ua fa taunga ina ona tepa e leo ia wana iloa mama watu wa pero amo mala salo ilona fata ua langa atu fo ia ua fa pe atu lo tomai a pero amo ia e lofa mai ya tia ma ia e awina mai la salo na te fui le tumutumo lo na tama lima i le vai e fa malu lu ai lo nei lo faiva wa o po nga tia po nga le mumu le afinei na faiane le wa pro amolo wali i ia e manatu na e maua u mea le lei lo langa na maua fo ia la salo mea leanga au le nei wo fa lilo ina fa oli ina ia a ua po nga ina oi ele ngata i nei mea uma a ua tu mau le vanu tele lo tato va o le mea lea ele masao ai o e nei ua fia watu ya te outou ele masao mai foi o e ina ya te i matou nei fai atu leo ia lo tama ai o te whatonga atu ya te oi ina ia e awina mai o ia le a ingo lo tama awa e toa lima uso ina ia mori tino ina atu ya te ilatou ne ilatou o mai fo ile nei mea puanga ufangane apra amo ya te ia o ya te ilatou mose mana perfecta la tou whalongo iai a ua whape atu ia lo tamai a pera amo wa ai a fai e alu se tasi ya te ilatou na ye woti e salamo ilatou faiane o ia ya te ia te a fai latou te le whalongo ya mose mana perfecta e wi lava ina tu mai se tasi mana ye woti la to tele mafai lava amanu ia le tua ile ta fa fonga le upu la na fionga nei tai ao ole mana tu e fia fatala no ino pe fa tu e se la ngona nei tai ao e moni SEOLI e moni foi le langi e moni SEOLI e moni foi le langi
talu ai ona ua tele talitonunga ma onga le nei vaitaimi. Ua whaalua whesasi ai le Fatu atua o tangata. Manatu nisi e le ai se langi. E le ai se langi o le a tātou to le lalo langi nei e te misui ai tātou o le langi le nei. O tele tangata o whaalongo ai. Lea fo i talitonunga le ai se langi. Wa fo nisi i lunga penga ta whailangi e le ai se si tianga. E le ai se si tianga e le to e fio mai Yesu wa uma na sau ke viso. Ia mai tele anga nisi o mea wa mata ona fete e na ia i talitonunga wha ke usiano. Ai o le fe au e fia mai leita e ao. E lui ai lo soifua ma lo wanganga whatutua e moni le langi e moni fo i SEOLI au lei whasoa ina se manatu o le whesili ia te oelo u to malo u tinala u o tua fine le uso pe a whai e wala au nei le tua ia te oelo wola meaning o le oti pe a whai e o mai nei le oti ia te oe se asol se teimi o nei aso, po se aso neve aso, po se masino nei tusanga. O le whesili. Whamata ua e loa le mea e te alu iai. Pe a whono le maliu ma le oti, leanga lea tatou te wholau al whonaunga, e oti a tangata ia so uma. Au le lui a te oe. Whamata ua e loa le taunu unga, e o iai lau whainga malanga pe a o mai le vala aua le tua. Tatou wole matau a tonu e tali ai le whisiri ona whai ai leo la ta whiwhiringa. Tala whawhata oto e leo se mea moni na tupu ai o le ata o le mea moni si le fie ke viso o le a tupu i le taimi le ngata le teimi al fa tino ina lo no malo ai misi le teimi o le ngata anga wana por kalama le na sa no ai su le ai le tala fa ta otto e tau fa matala ai le ngata ona so ai o le motu o tangata po o tangata yutaya la tau te ena pe ma la tau le tali tonu pe i lona sau le langi o ia o le atua e le talia ina e tangata yutaya le nataimi Yesu le na whaonga Yesu ia tuenga anga ia po figure of speech e whaonga parables metaphor simile e tau sui eilana lana kiliva ina o le message nga sawai ina ia salamo tangata mfatu tua ia teia o ia o le tua ia le alo le tua whaonga Yesu fata oto lea se tau moli ai se ata o lona malo male fina ngalo na sawai le lalo langi lua tangata lua oti lua taunuunga mena tolu o leta otto i tono fata otto le la fa pupu e lua i tu ainga tangata e lua i tu ainga oti e lua i tu ainga taunuunga no minga 2 persons 2 tears 2 destinations ole tangata mo mua ne tau famatala ele fata otto ole tangata famatala ina ole mau e rich man fa mai sa ofu yofu pauli sa ai me ailelei ma nei alo no fale alala lunga le lau ai ma nei le se me na oia a rich man who was dressed in purple and fine lining and lived in luxury every day. Wai la tato le ma nei le tangata mo na tangata le se me na oi ma popole ai ma nei me tangata lo na lua fa tala le fata otto o le rich man na ele se ngo ta ua mai na ele o ye se ngo le ma ole a tangata lo na lua o la salo pe na si le fia uma tato fa me tangata mai e papala tino
e le ai se mea le no foi e ai mo mo mea to ulu ifu e to e uli ona papala o whamatalanga nā al whataoto e winga i le tangata lona lua lea. Lazarus, very poor and lived in very low life, laid at the gate and begged with food, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. Wa aila tātou i whamatalanga winga i le tangata mativa, tangata mai, tangata wa ai maua lalo i ai, o la salo tangata mai. Tangata na e lua, o lo o iai to tonu le whata oto. Lono winga, le o langa le tangata mai, po la salo, whai mai e usu i le whale le mauoa e nofo i whafo, o a mea to ulu ane i le laulau ai o le to mālo mauoa o mea na te aia, mo moi mea to ulu mai, talo whai. E to e uli ona manua, e le se fo mai wa i ona manua. Le ai ma se alofa o le mauoa se invite sauta te whatasi rau lau ai. Sau to tonu ta no nofo whatasi, sau te tā mafuta, le ai ma se alofa sa wa ai mawalalo le tangata lea. Tangata mai ai maola whatasi maudi. E se senga nao tangata i e lua, na ola lesi to mawaiga, e na ola lesi i le mativa ma le le tau aloa. E le tutusa o la o langa sa ola ai le lalolangi, ese fo'i o la character o la tangata. O nofo poleoti o oti e lua, 2 days, na ola umale wali ese la ko inga lifestyle. A te loa, mai whatau to na oti umala, mulmuli ane o na fe oti umaleo la wali lea. O le oti ala salu, fa mai na ave angedi. Ma whata oto le whata o apero amo. Wa, oti le mativa, ma le papala, ma le mai, ma le reta woloa, la salu na escort. Escort e angedi. Whata oto le whata o apero amo. Ave le manuia. Ai ale oti e le mauoa. Fa mai na oti na tanu. He reise singa escortinga na ave tanu. Lazarus, the angels carried him to Abraham's side. Ma ngai ale oti e le tangata. Sa alo fangia le tua. The rich man also died and he buried. Tangata mawalunga mawoa to mawainga ana tanu ape le oti le tangata e le taualoa a le oti le tangata mai ma tangata papala fa mai na ave angelu escore angelu ma ave ile manuia e fava wow. To destination me tonu o lo ta u e fata oto tanu unga na ola ese olanga na feoti ese skailing of yoki ai destinations po me na tau nu ia o te la wuri ia anganga la wuri ele yo fatasi se me tas ole oti o la salo fo me na vato e angelo ma ave ile langi fata oto il fato Abraham. But they end up at different places, those two people. Lazarus ended up in heaven. Rich man in hell, where he was in torment. Lua no fuanga ia wa ave ia. Nga feola fa kasi ese studying nga feoki, ese koinga oki. Ai ese taun unga. Ole langi ma seori. Lea tau define mai el fata auto lea. Places i e lua. Ole langi ma seori. Mai ua ave le nganga ma tangata lea ole maua le rich man. E lo ta uaso na ingoa i le hell. In hell where he was in torment.
ma oi ma pua ngā. E whena ave iai le tangata mativa, ma tangata mai, for mai ona ave leo iai le langi. 2 different destinations, wa ngai ale se senga, o le mea o whioti, ai oa ngā iai. O le atana le ta oto i tono le whata oto, lea na tama whai e sui tau whamatala, le ata le ese senga, o le tangata, e Fatu o tua, ma le tangata na tite ena, ai mesea, o le mea pe fie whamamafa le tala noa nefias, o le tūlanga lea ino fuanga i e lua, pe no whai atu, lea nga ia isi o la tu wau ina le eise hal, e le eise langi, e nisi talitonunga, a whioti tangata, o na ole iele no fuanga na e o ma iaia nganga, se isana mō ma le leia mio, Fatu ama whaile na ole langi, o tele i loa iai, e le aime se talitonunga whapena i le fionga le tua, ai mana na ia le toi whamanatu, ia oe maa ule nei tai au, a lea wa tau mai, ele whata oto Yesu, ele o se sina sa uno i tala ia, o Yesu na ia whamanatu ma whamanino ma whailoa, e lua lava no fuanga o le taun unga, pe ale sao i le langi, o lai whamanga mai le whaitotoa o SEOLI, nono inga, e tatau o na lui ai oe ma, wa o e soi fua ma uola, fika iai lau tāpenanga, talo whai le mau oa, ma le mea na alu iai, talo whai fo ia la salo maa na ia, se tato wo tasi a pole ale mea le hell. What is hell? Kako wo tato mata le mea le na alu nga iai le mau oa, lai ta ua na ave iai na tanu na alu lea i SEOLI. What is hell? Se sifa mtalanga ina tato tilo, pe aka ko kilo le mea na tupu i le mau oa i tutono le SEOLI, fai mai. Hell is a living place. E o lai le tangata i le hell. Mana tua le na oti, ai ave tanu, ai alu le nganga i SEOLI. O le na ola i le nganga le mau oa ina. A le na ola, le na te la ngona le, na ia whiringa le vevela le afi. E le whapena tongi ato ina oti lo. Hell is a living place. Te no, e ola i le nganga. A tonu, tele tangata o feoti la tau tele i talia ke riso. La tau tele i whanau whauina lava ia ke riso. Manatu nisi, pe manatu fo i le whionga ni tua. E iele no fuanga lea. Lo ola pe le sala ai o iele oti. Hell is a living place. E ola ile le nganga, e ola ile ena te la ngona ina. Le vevela. Le ma whaio na tautala mai, le ma whaio na tala noa mai ai maua. Le na vai me i SEOLI tala noa ia pero amo marasa. Le mero na lua i hell. Ia ta tauna wea hai tātou. People in hell can see and feel things. Tangata elu SEOLI na te la ngona ina, mai e ma whaifo ina ia wa aia. Anena ia mau oa i SEOLI, e whamei na ia wa ai atu, ia apela amo mala salo le ta otu. Na ia wa ai no winga e ma whaina e wa ai mai SEOLI. Lona winga le ngate na mai e na te whala ngona ina feel, mai e woi la kamu, le la ngona li tino. A whaio le nganga na alu SEOLI. E le la kulo kilo, e whawa vau ona safa ina le nganga le tangata. O le mena de tau fia, mo mori tatou wo SEOLI. Se kako maka le mea le tana noa i le whata oto ke riso. Le mea lana tolu i SEOLI. It is a hopeless place. E le si whamoe moe SEOLI. E le whapea koe, ai alu SEOLI na whapea woi. Whamoe mole Yesu lewa usala mo le la koe hopeless. E le eisi se whamoe moe ola. E aua nei ma whau se koe sana moe SEOLI. Le amai el whata oto e challenge sai tātou. Taimi nei e tauna tuulau hope ia ke riso. Pe a e alu SEOLI ele iai so hope ia ke riso. E le se whamoe moe. Watu waile ma oa, mai apela amo, a rofa mai, a mai a sina tumutumu ana le lima, se fasu, so alaka mul vevela roinga, lai nga ke feelinga, lai va ai,
ua le ai sona whamoe. Ua tuai, hopeless. Nono inga se oli, e le toi whai ai se whiriwhiringa. E le toi iai se isi fisuia inga o lau mawhawhau. Pe a oti ta ua a ola le temi nei a ta o se oli. A o mai ai le mau oa lea. Ma le melo na whai se oli, it is a helpless place. Se oli, e le ai se fesoa soani. E le toi mau ai se fesoa soani. Te le toi wala au aku lau whaife au. Fatu se saua se I la vea I meia. Te le mwhaina I toi whono pe Yesu saua wha mole alofa mai. Helpless. Le se fesoa soani. A le no whono mai ia le mau oa. Apela amo wha mole. Se tuli atuala salo ilo wainga. Se saua la salo mala. Sina vai na. Le se wha moe e le ai se fesoa soani. Tau mo mai le me le ta o SEOLI. SEOLI is a torment place, a hard place, a dark place, a dangerous place. No one can be survived. E le se whaina o laina. Mea na wha lima, man mea lima. People there are torment day and night in the heat of fire. O le nganga le tangata e o te alu SEOLI. Whamei e whaatai o I le au malpo. Toi whawhonga lei mea tala lea. O le a oti oe e tele I whaatua tua lava I a keriso Yesu. Kusape ke loku. Tusape na e ola a mio le lei. Ai pe a whai e tātou tele whanau whawina mataria kerisi. Ai a oti e tātou woi SEOLI. Whamei e te oi e te whaatai o te there are torment. Nga e leo alofa mai o voi ka fiora a voi. E le kasi se aso te e mai ai SEOLI. Forever, eternal, no inga. It is a torment place. Le alana le to ya wa mai o le ao malpo, le ao malpo. E te tangi e te whata yo I le vevela o le afi. Hell is a very hard place. A torment place, a dark place. Ke le vai se mana malama ven tau whamatala na fionga le tua. Hell, a iaia se upu e te tau ona ta pena ai lo soifua whale nganga usoe. Aua nei whaangongo tangi ao ia to e le upu lea. SEOLI, peitau tali e iai, whailele peitau tali sua iai. A lewa whamatala ke riso, fōlinga matotono le no whanga. E le mawhai ona e ola ai. E le mawhai ona tātou se vai. Lea, e whailoa mai ai le whiaule nei tai au. Ao e mai tā pena lo wanganga. Ao e ola tā pena lo wanganga. O tātou wa ai lunga le Facebook le meo le oti. Oti le talavau, oti le tau e ina, oti le tamaititi. Pe a oti e le itaria ina ke riso. Ma fai Yesu mani ma faola talo fai mai su tele loa oi ale no tal noa tu la son fu e yai le judgment a umana tuli tato faf ona avele o tato SEOLI awa nei fasa se ina tato inicio onga le temi fa mai le se langi le ai SEOLI ale manino no fanga ye no fatau e yai le langi e yai fo SEOLI a oi le tangata ya SEOLI o tangata na tele iola ina le fina ngalo o le tua. E ala ino na alo Yesu keriso na amai se I toe ta ufana ufo wina ai tato. O le fisili e te fialu I SEOLI. A leo o whailoa Yesu fo ringo SEOLI. Ai whawhewhea ona sefe oe me lo walu SEOLI. Pe a whai e te whātua tua mataria kerisi. Tātou wō le rich man. Lea lawai to tonu le tangata lea. O le warning lea lea mai SEOLI. The rich man personal request from hell. Kako wō ai il piko le SEOLI. Lea iai le mauoa. E iai le mana onga na mai iai tamalea. Wa umar ni mika, wa umar show, wa umar le enjoy lo no langa le tomao ainga mana no fale manai ma ta vale manai le tomao ainga ai na woti ai alu SEOLI fa mai ale tala tamale na alu SEOLI
Male le maua, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus with some water. Wow. Pramo, famole mole, tuli mai la salo masina, mai ata mule vevela. Personal requested oi. A e anu se oli, a e la ngona vevela lea. A tonu o lea fo ilo mana onga. E te fia maua sina vai. E te fia maua sina e fa susu. A fa fefea e ao male po, e ao male po, e ao male po. Leo fa matala ke viso. E le fata otolia. E a safa ile tangata. Lona lua fa mai Abraham. Between us and you are famelo Abrahamo. Tali atu le mana onga si maoa. Between us and you there is a great gulf fixed. So those who want to go from here to you cannot. Nor can anyone cross over from there to us. Sorry, brother. Sorry, maoa. Zanevara wel pena kamala pena. Tele ale lo fatu. Ole mafai too late. O yele vanu lo tava. Ole mfaina sawa se singa. Le mfaina sawa mai se sina nei. Talo faile mana onga. Tangi mai le fiola SEOLI. Ai te ena ele tangata. Leanga o yaile cap. Le vale langi male SEOLI. No foanga ye lua. Le o yaila saloma Abrahamo ile langi. Ai se ata fa pena o lo tala noi le va. For no mai. Sorry wefa. Sorry brother, sorry sister, sorry dad, sorry mom, too late. I can't help you. No hope, helpless. Ele ai se fesoani. Tato tilo, ele tangi mai SEOLI. Ele o se mea faingo fie. Le ngata e na, tingana tali atu ala foto fo no mai foi. Ua tinga ina mai. Sent Lazarus, Abraham sent Lazarus to earth to advise my 5 brothers not to come into this place. Ole mana onga lona lua mai SEOLI ane tangata mawoa pelamo sei tuli atu wala salo ila lole lalo langi fai yo usa ko rimana yai. Awa ngei ui mai nei. Awa nei sau seisi nei. Ma nei ale mana onga awa tuai le taimi. Mana yale mana onga wa tupu le lofa. Afa fufonga mele nei tayao. Mana tu o yai se solo wa inga SEOLI. Olo o fono le fono lea. Lo tau mai fe au wai lo wa inga le feola. Se tuli atu au nei sau seisi nei. Lele le tau fama mafa le tala noi SEOLI. Au nei mama na u leanga o le mea uma o SEOLI na fai le tua mo satani perfeta pelo ia mai la tau o awa satani ele fai mo o ma ala na o yaita ua pe a ta te ena ke riso Yesu ele fai ngo fiele o langa SEOLI na ona toi fa manatu pe te mana awai pe te le mana awai a lea bua mai ele tu al fe aulia pe toi fo no ya te oi a fai no fo no ai le magoa e ono o fo ya tatou pe a fai tatou te fata mala pea ai o mai le val au ele ita pena ina fale nganga tatou talo fai tangi atu sona mana onga his personal request mo ia what ena wale sia manoa to ia rofa mai le lalo lang mai alu se sila lo lalo lang ia uso to lima uso le feola va ai tatou lenga alu SEOLI alenga ke manga kua lele leilo na mafafau lenga ke manga kua nga uso e feola ele sala mo sauce se ka ia feau fa pena se feau mo tatou fo le nei taiao o le mana onga ia tatou sala mo a fai tele fa na fo wina ya keliso e tatau ona tatou fa na fo wina pona ken o le kile na le ma lo le tua e ta pena ai tatou fa le nganga ina ia awa ni tatou wo le no fuanga SEOLI talo fai fo no atu mana onga lo na lua a fai mai le tala Abrahamo. Don't worry brother, they have Moses and prophets, let them listen to them. Awa ke popole la ia Mose mala perfeta
ka ua kul fe au le na ina ia la to falongo fe au na te mana o ila foi fola e ta tau na la to falongo a fa mai a pe ala tu ese tangata ila lo nei a fa mai tala pra fa fen falongo tangata ila tu ila lo nei malaya ia fe au male tele o na le tu le fo no le falongo a fa le falongo tangata le fo no ina fe au fa fe na falongo tangata ila tu ila lo nei ma na ia tsau no nga pra amo se itali le manao Samoa o uso wo le nei tai au le anga i meleoti o le ta oto le oti fai to ta to fale o lunga le wala o le moya tua ma oti tua ye le to ya la mai aua nei fata mala la ta penanga le temi le nei e le to e fatua o ia le sa le oti a ia fa po ia yo fanga o el malanga le maliu le oti aua ta pena oi aua nei alu lo wanganga se oli wa e fa fonga ma ua tatu loa e lese no fuanga e satisfy 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 e te matua safa au malepo o e tangia wewe o e polonga te fia maua se fisosani no hope no help. Hell is a living place e ke ola ya te e lava e se to fisosani atu oina to atupu o iso longona e sa o ana loa o falongo e si valele le fatu ana loa o falongo si fe au le pureta o no lo falongo sto ino ele atinu ana lo falongo ile fe au but too late tono seoli ele le to e famanatu awana I faseina o tato longona le matango fia le la langi le tai fa iso filfilinga e le se lotu tato te sawa le langi ai o le afionga ale tua wana o ke riso Yesu lama o tato wala I malo le ala lea o le vainga na mai seoli o lo wa o mai mo tato le nei tai au ta pena o tato wanganga ta pena lo malanga leanga ele ai se to e lave ia o mai seoli le ai se to fiso swani to e tupu o manatu to e tupu so salmo a ua tuai a ua e ai talo fai le mo modi mai ele ma oa ona pupunga sei to e fa manatu atu ya to e lo ainga ta pena nei lo nganga le afaina o ta pena ngal tino wa me lo ta pena e te se vai ma ele afaina lea a o le nganga e tatau na to pena ne yo o mai oti e lua lava no foanga a ele sale langi e te alu se oli o le ale ki e lu se o mai se oli e te alu le langi repent o le ki le na. What does it mean, repent? Your attitude to God cannot be altered in the next life. Ele me fai ona to suia lo attitude mai se oli mo le langi o nei e ta pena ai lo tai au te le to ta pena mai se oli ta pena nei how repent salamo le loto confess your sins and open your heart, believe and accept Jesus to be your Lord and Savior. Very, very simple. Pe a fa maulalo le loto. Humble yourself. Tato fie falongo e musu fa maulalo. Repent yourself. The rich man chose not to live by God's standard in his life, and he continued to do so in the next life. Wow. It is uielo na mafafo uielo mo le tua ola. Kapena when continue na ia ola ina ile me o ya sia le salmo. Then he wanted to repent to mana o se oli fi salmo, but it was too late. Oero toma, oero china, oero uso, oero tu bafine. Why not? Maybe today is the day of salvation for you. Le lopo nei po se taimio le nei aso.
re na lava e tu ke viso ma tu i le fai tu tole lo me sua te tu ai se tasi e te tala mai lo na lo te fale ma te tali sua mai ia e le fosia oe ke viso fa ola lo nga fai sa filinga o tato va ai e ma wa ko sa la mo fi ola o le isa manoa o le isa manoa there then he wanted to repent but it was too late o le mea la valea le e pe fai e tato o le umion ka fai ka filinga tight and time is wait for no man e le fa kari le kaimi le kua i sa ta filinga e le ke foi le kua a kar kaimi le tua ave lo so fu mo lo volo ave e le fa kari le tua sei tapena sei fai au fianga ma e to sa mo time and tight upa parangil na e le fa kari kaimi ma kai ka fa ngoka va pe na le taimi le tua e te ia waru le e te ia woti le e te ia wa ngimo le ai le faia se filinga le fo no ele tale le leile nei tai au now is your time decide now to accept Jesus to be your Lord and be your Savior. Try to make a right and wise decision. Jesus is the only way to heaven. Jesus is the only one can save you from hell and take you into heaven and be with him forever. Esen manaya ole atal fata oto wa mai mo fatu mo oe wa inga pule a oe lo filinga o telefo sia oe o au na ona fai lo al fina ngalo le tua wa mai le nei tai au fo no ia wa tato nei pe le la lo langi tuai fi was going on fo ngo ai fatalinga tuli lava o le ata fo ni na termine le lo ftu no e lau le valea mai valea ngoa ki nga kalinga nei se me tato enjoy tato le mena tu e na wo o mai po nga lolo le ma se na ola e fa pena le ata le tala le nei tai o lo fo no pea ai tau no fai sa filinga le fa tali se oli a umana e oti to fa tu e ke riso fa misinonga pe a fai tale italia ke riso e Fatu o lumo no fo sino ke riso ona fa masino fa ifo oile tua ona avelola ia le o se ori lo no winga e tasi le oti o tangata ua salamo ma ya ke riso ai lua oti o tangata na te le italia ina lava ke riso se oli fa va waile lo destination na ele fa fefe ina tato le safata oto a ua lapa tai mai a warning from hell for us now. Now he begs you to repent so that you will not end up in hell. Ole ngani ale mawa mo na uso ole na ngani fo le ole mo moni mai fa mo oi ta wi la fa oltanga tele ma na pese sul veto crene le ato ale lang pe a ele yai ele akor fia o eta ma per le langi ale watu lo to lu ma fa nau ele ator fia tina le langi pe ale vai o eta ma fa nau ele ator le lu fia le langi ta ma tina pe a o lu le langi ai or fa nau seoli e tatau ona tato wo fatas u lima fatas ma fatu tua fatas. Now he begs you to repent for no for le alma wo mo e salamo nei so that you will end up in hell. Aleai or hell. Heaven is real. Hell is real. Heaven is full of repentant people, and hell is full of religious people. Tamo mele falam talangale. Ole langi e tumu itangata salamo repentant people. Hell melka kalokula ya langa la o mal tatonunga falotu ele Italia ke riso. Ole se sengal na where do you want to spend your eternity, my people? Maya inga fete mana fa umailo fa va. Heaven or hell? E mo nei o nei e mo ai a salamo nei talia ke riso. Heaven e fa va. O e na la to talia o iem fa to tu e na vatu ele manuia. O le taimi te talia ke riso.
Ona vatu leo manuia e whawavau, o le ola e whawavau, e te maua I lalo nei. My brothers, if you reject Jesus now, then you will be rejected by Jesus. Awane ngalo ya oi, a whaia le no ke riso te mine e pungi pero loko ke le karia inga. Awane ngalo, e ke e fo I ke riso. E te tuiluma ke riso me ke riso tele lo oi. Te tuitu ia tu la solea fa me tele lo, ali fafo tele lo oi. Te fiu e to e kleima unga luenga malau tautua, mai su tele lo oi. Leanga e tele I loa ua e ola le lalolangi. Make a decision now. Then I will tell you plainly, I never knew you. Away from me, you are evildoers. Maka yo fiku lufu tolu. E le asore atu itu iai. Like am fai claim lo ko kua me sule tele loa. Ali fafo. Me o yeto fai tangia we malelili vau nifo. Ta ua Luka sulima fai bisfulu. There is joy in presence of the angels of God over one sinner that repent. Vai lata tol mana ia le se senga le. Ole fai unga filfilinga. O mai oli angelu ole langi le tangata anga sala e to tasi salamo. Te no ia salamo ta yaone. Mata tala lo loto me va ki su wa le tangata ang sala. Wa una e mali wai dunga sata wa usau ya te ole ni ta ya fa mangalo wang sala. Mata dia mai ya ulo malo fe so ani mai o te le fialu seoli o te fialu watu le langi talia Yesu le loto fai ngo fia ia le se meta to faia ona oli le fia ngelo le langi pea e faia le filifilinga tonu male ata mai ai pea faita te le faia ata te oti e ta te ola vai seoli ai ta oti ata watu tuli mai ta oi faf talo fai pe fai au pe awa pe ko inga pe ki a Kongo po le ala valo tatofi e tasia le maka ita o me fai ai no ta mau le ola e fa vau o lo ta Fatu atua ya ke riso Yesu so le au le na le nei tai au salamo ma avea ke riso e fai mau faola fai lo le fata auto le nei tai au e MONI SEOLI e MONI lava le lang pe a fai te mana o te alwese SEOLI fili nei tato bo le lang fe auna nei tai au a fai tu lava ke viso matu fai tolo loto te tala yelo loto salamo ia ia wang sala fai le ima o faola pe mana o se te talo fautanga o fela ve te maua mai ai nei fe o te ma o te fefe por nai tono lo fale nai te mai tono lo tavale le la fai te talo fautanga fata tai mai ai po fela vai ai o lauta tinonga la fai sa fo fuanga ina ia sefe o mai seoli manu o e ola ne e tuai ona le toi maua leo sa tawa noa mo oe te mana o le whautanga whatai tai mai te talo lea wha umar tam tau whaftai Yesu I lau fiong pa ia wa e whetalai mo wau nei tai au te tala atu lau loto wha maulalo o au lava o le tangata ang sala o au le tangata ang sala na e maliwa I lungo le santau o lau toto ina ia mangalo au ang sala o au sau ia te oe le nei tai au wha mole Yesu talia mai au I lo mano wha mangalo au mai e wha manuia I lau savalinga wha le ngā o au wha longo e le aise se mwhai o na ola I le SEOLI nana lea o fo I mai ai a te oe le nei tai au o te fia mafuta ma oe le ola e whawava whaftai Yesu mo le whaotanga talia mai au le nei tai au ono Yesu amen au ai te masasana a wha maloro e ke liso e talia o e ke liso e whawava sina peselea
Whamaleo ta ua se talo. Pai le whiwhiringa. Manua mawalea manoa. E moni seoli. E moni le langa. Ele toi cha cha. Mai bele nei tamai chichi le fai ngā lona tama. Ole mawai se fia po se tala fani I te tono nei mafta. Ole ana ia tau mawhai e momoli atu. Ia lea a po le autu o le file momoni o Yesu ke viso lea. Tama, o tilo ai te tauna e talia nei Yesu. A ole I o mai lea so whamasi. Tano fai le tali o le nei tau ala. O le sasa whati ngai nana. Alu aso sau fo Yesu. Ua fai pea le nei fai ngā masani. O le moni mawatu tani mai I le fue whati ngai nana. Talo fa ua amata ona la ngona e nei tamai titi. Ua mai o ia. Ona le nei fai ngai. O le moni mau le alofa. Sa le mawhai lava ona fo. Awa fai mai tus pa ia. O le alofa wha maoni. E le mawhai ona whewhi. Ua oi na mai I tamai titi ona o ti ngā o le tini. Ave o ia I le whare maa. O so mai le la ma to e mou atu. A o wha solo pea le mawhitanga nei tamai titi na o ia I le li. Ina ia sui I le o langa o sion tamaa. Tano wha, ua mamai atu lona manos. Ma ua na langona. Ua lata mai lona toi tai. Sa ia tangi atu le tamai tai fo mai. Tamai tai ea. Wha mo le mole pe maua se amano. Se e vidi atu I seo tama au te fia feilo ia tai. Ai le I o mai I lo toi tuna. Tatangi le telefoni. Matari aloa le tama. Toi foi mai. O so li tamale ma lo atu lo I fale mai. A o se mani atu ia nei tamale fale mai. Sa li lo manatu o lo na tali I le atu na. Peitai. Ina ua lata atu le poto lo ta o to mai ai oi. Sa ia va ai ma atu I le numero o lona ingoa. Pangalea. Ua sui la ua ai si o watani. Oi lo watali I e totasi. Sa ia tau mo whai ana whoma I runga. Maona whoringa ua tungu I lo I mata. Ma ia tau mo whai mai se upu. Tama ele a toa lo fia fia le langi. Pe a fai. O te le va ai a toa. Lo tamai. O le a o wanu nei ma te whaila I malo o li o Yesu ke viso. Ai ia e mautino. O lo o tu mau pea lona no whai a toa. Tama ea. Salamo ia matalia nei ke viso Yesu tongo lo ua. Awa ele a toa lo fia fia I langi pea o le ai a toa. E whai o le re fia fia o angelo le langi pea e re sao atu. La sili fo na le fia fia le Fatu tua pea e le. E sau whiwhiringa nei taimi. Talia Yesu manua maua le amanoa. E moni le langi. E moni seoni. Ono Yesu. Amen. Se o tato talo le rie.
whaaftai wa e whaapupula mātou I meo le langi. Ia mese foi le no whanga o umana e whailoa mo I sa tau penga mo sa tani mana au. Perfecto pupelu. Au le ama whai o na o iai mātou pe a whai mātou te le taudia ina o mau pupo ngā. Whaaftai wa e whamanilo mai me lilo lo malo e ta pena ai. Iai sia nganga le tua e le whaia lawa se whiwhini musu ma whamanatu iai le ngang pa ia ina ia salamo ma whai whiwhini tonu manu ola whamanuia tele iai la tau o eo whiwhini ma talia oi o mātou i tutono le whautanga mātou whamalolosi aua ni o mātou toi fo I tua ma le whautanga whamanuia se mātou atunu ia ni se au iai le whea au le tala le leili nei tai au ia mesele tapo inga so mātou atunu whamanuia tele le pulenga sunga le whatonu ia mese foi le sunga I to ina langolang ia mesele e ala leo le tua whamanuia I mātou ni aso whaaftai Yesu whetalai ono Yesu Amen se fua mai manuia tātou e doa e foi lea iaso whaaftai whaafongfong mai Pea e ale tamau ainga Mau fale mana naya Se avera amor Ua o sala Fai au mamoli mau Awina tu sei silo uainga Olo oya yo so ito alima Elongo ya tu aile ne tala Me ifado po ila to uma Se avera amor Tolia baya olo tamana o Faya o mamoli mau E ai le ola e fa amamau
tau malo soi fua pea Se oli e moni le